yaki ebyo nabwambirwa izoba ry'umwebazi bw'ab'ekitongore ky'amaizi kya National Water and Sewerage Corporation itaje rya Bushenyi babire nibetororo mu marwariro mu district egi barikuyamba abarwaire obwe barikubaho obutumwa bwa Christmas obunwe ebyokurya ebyokunywa hamwe n'ebyokukoresa. Ekitongore ky'amaizi kya Bushenyi kishashaniwe Engineer Sam Chigundo rukuru ekitongore ky'amaizi kya National Water and Sewerage Corporation kya Bushenyi hamwe na buhweju agizire ngo akana kabonero ko kugaruza ba customer babo. Nga National Water and Sewerage Corporation kino tukikola buli mwaka mu season ngene ya Christmas watu celebratinga amazalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo tudiza ku bantu baffe tukola ki betuwereza tugenda mu malwaliro byo twabadde nsika ede center 3 tubadde Bushenyi ede center 4 katulwa no kabushawo genda ku Komboni hospital na malwaliro amalala bahereza abarwire Christmas package bahereza nitwa bashaho Christmas package ntibasima munonga kandi cyo cyatinda kutomuhimbo bwo gumiza mu tukora ntereza buhereza abarwire abuturi kutunga. Chigundo najera ngo batongwizeho huru ya Sikapu 100 ekiro kumanyisa ngo buri cyaro mu Bushenyi nikiza kutunga amizi gutinatukira mu 2025 buli cyaro mu Bushenyi kijya kuba kina amazi icyo kubanza cy'amana bumbire kure mu National Water mutira mizi 95% cyo kibasimbira Gashaka Mike twakire.